Danas ćete saznati zašto nikada ne treba da pogledate šta se nalazi u vašoj Stitch igrački kada je mrak u 3 ujutru. Na internetu postoji priča zašto ni slučajno ne treba da je sečete i da vidite šta je u njoj jer se unutra nje nalazi nešto jako jezivo. Ja bih vam preporučio da ovo ni slučajno ne gledate ako je mrak. Nadam se da ni slučajno nećete probati da uradite ono što je probala da uradi devojčica u ovoj priči. Ajde odmah da krenemo, ova priča je previše jeziva. Ova priča se zove Stitchova mala tajna. Bila je sreda, 3 ujutru. Sat na polici u sobi 18-godišnje devojke Une otkucao je 3 puta. Već možete da vidite da se nešto čudno ovdje dešava. Čim vidimo ove jako jezive znakove da je sat otkucao baš 3 puta u 3 ujutru. Ovo su već znakovi da će se nešto previše jezivo desiti. Una nije mogla da spava. Nešto je nateralo da uzme i da otvori onu plavu igračku koja je sedela na njenom stolu danima. Ljudi, vi znate koja je to plava igračka, ja se nadam. Još od kad ju je našla u kutiji starih stvari u potkrovlju njihove nove kuće. Ovdje shvatamo da ona zapravo našla ovu igračku, da to nije njena igračka, to jest da ova devojka Una nije sama kupila ovu Stitch igračku, nego je ona pronašla ovu igračku na tavanu. A saznaćete da ovaj Stitch zapravo mnogo jeziv. Ako vi ljudi želite da vaše igračke ostanu slatke i da ne postanu previše jezive, ostavite odmah like i subscribe. Ako ste to uradili, možemo da nastavimo s ovom prejezivom pričom. Ta igračka je bila Stitch, ali ne obična, plišana verzija, kakvu vidite u prodavnicama. Ovaj Stitch je imao staklene oči koji su se činile previše stvarne. Ovo je bukvalno formula za noćnu moru. Nađete igračku na tavanu koja izgleda prejezivo i smrdi konstantno. Ova devojka je probala da opere ovu igračku, ali ona je nastavila da smrdi na metal, a ta igračka je plišana. Zašto ona pušta taj odvratni miris onda? Ništa mi nije jasno. Ako mene pitate, ja bi odmah bacio tu igračku i tako bi se zapravo spasio, za razliku od ove devojke Une, pošto ćete vidjeti da se nešto baš loše njoj desilo, zato što nije ovo uradila. Na zadnjem delu igračke nalazio se neobičan šaf, to znači da ga je neko ušio, ljudi. Skoro neprimetan, kao da ga je neko zatvorio sa posebnom pažnjom. Ovdje saznajemo da ovo nije obična igračka, osim ovih čudnih osobina koje sam malo pre rekao, ona ima čudan šaf, to znači da je neko ušio i da nije takva bila napravljena. Te noći nešto je šaputala Uni dok je ležala buna. Ljudi, ja ne mogu da je krivim da imam neku jezivu takvu igračku, ne da nikad ne bi spavao, bukvalno bi uvek bio budan. Nije mogla baš u potpunosti da razume koje reči je čula, ali je čula da neko govori i znala je da taj glas dolazi iz igračke. Srce joj je neverovatno brzo lupalo, ali je ipak tiho izašla iz svog kreveta, uzela makaze iz fioke i sela naspram plišanog Stitcha. Ona ima osjećaj kao da je nešto tera da proveri šta je u toj igrački, da je okrene i da iseče onaj konac koji se nalazi s druge strane. Prvo je samo gledala u njega, kao da je čekao, kao da zna. Šta ovo treba da znači? Kao da zna, kao da je ta igračka živa. Ajde da nastavimo. Makazama je krenula da seče konac sporim pokretima. Igračka je bila tiha, sve je delovalo normalno, ali čim je prvi deo konca popustio, to jest čim ga je prvi put presekla, u sobi se proširio jako težak smrad. Una je odjednom povukla glavu unazad jer je bila zgađena. Zašto uopšte igračka tako smrdi? Pa sad ćete saznati da to ipak nije samo obična igračka. Ali iz igračke su počele da ispadaju neke čudne fotografije. Stare, blede, zamrljane. Na svakoj od njih je bila devojka, otprilike Uninih godina. Svaka fotografija je prikazivala drugu scenu. Svaka fotografija je bila različita. Jedna je bila fotografija neke devojke u dvorištu, druga je bila devojka u kadi, treća je bila devojka u mračnoj sobi. Ali jedna stvar koja je bila ista na svim mojim fotografijama jeste da se iza svih ovih devojaka u uglu nalazila nekakva senka. Kao da neko stoji i gleda ove devojke. Nije ovo baš bilo strašno, ali jedna slika joj se istakla. Čudno je izgledala. Ona je uzela svoj telefon, odlučila da uslika fotografiju i da može na telefonu da ovako poveća sliku da bi razumela šta se nalazi na toj slici. Uvećala je jednu od slika svojim telefonom i jedna misao je prošla kroz glavu. Stitch. Isti onaj koji je sada sedeo pored nje. Zadnja fotografija prikazivala je devojku kako spava u krevetu. Bilo je nečeg jezivog poznatog u sobi, na slici. I onda je shvatila, to je moja soba. To je bila njena soba. Na zadnjem zidu isti posteri. Na polici isti sat. Na slici devojka spava,
a Stitch sedi na njenom jastuku. Bacila je igračku unazad, ali ona nije pala. Ostala je uspravno, kao da su joj noge bile zalepljene za sto. U tom trenutku svetlo njenog telefona trepnulo je i ugasilo se. Sve oko Une je utonulo u tamu, cijela soba je postala mračna. Ali igračka jedina nije nestala. Ona je čak bila osvetljena, kao da neko stoji iznad te igračke sa baterijskom lampom. Ali njegove staklene oči više nisu gledale pravo. Gledale su u Unu. Zidovi njene sobe počeli su da šapuću. Ponavljali su reči koje je čula ranije, ali sad ih je razumela. Vrati ga, vrati ga, pre nego što te pronađe. Nije znala šta to znači. Ko da je pronađe? Ona je sebe pitala. Tada se nešto je pojavilo iza nje, u ogledalu. Isprva mutno, kao senka, a onda oblik. Nizak, kriv, sa ogromnim crnim očima i prevelikim ustima koji su polako širila osmeh. Nije bio plišan, bio je stvaran i hodao je ka njoj. Una je zgrabila telefon, pokušala da upali svetlo, ali baterija je bila prazna. Kako? U tom trenutku vrata njene sobe su se polako otvorila. Uz jezivo škripanje na pragu je stojao Stitch, ali sada visok, kao odrasla osoba, sa iskeženim zubima i očima koje više nisu bile staklene, bile su potpuno ljudske. Ti si sledeća, rekao glasom koji nije bio njegov. Pre nego što je mogla da vrisne, soba je nestala. Sutradan ujutru, roditelji su ušli u praznu sobu. Una nije bila tu. Njen krevet netaknut. Na stolu je sedeo plišani Stitch, potpuno zašiven, kao nov. Na polici sat je stao tačno u 3 ujutru. Iznad kreveta na zidu visela je nova fotografija. Na njoj Una kako spava. Možda mislite ovo je prestrašno, ali ova priča se zapravo ovdje ne završava. Mjesecima nakon Uninog nestanka, kuća je ostala prazna, roditelji su se iselili, nesposobni da žive u sobi punoj pitanja, bez odgovora. Ali jednog dana, nova porodica se uselila. Mama, tata i njihova ćerka, Tara, koja je također imala oko 18 godina. Na tavanu među starim kutijama, Tara je pronašla plišanu igračku. Te noći, Tara ga je stavila na policu pored kreveta i zaspala. U 3 ujutru. Sat je nečujno otkucao 3 puta. Tara se trgnula iz sna, nije znala zašto, ali imala je neodoljivu potrebu da pogleda prema polici. Stitch nije bio tamo. Spustila je pogled, sedeo je pored nje i smeškao se. Igra počinje opet, prošaputao je glas koji nije bio njen. Sljedećeg jutra roditelji su je našli kako sedi na sredini sobe. Na zidu je sada visilo 2 fotografije, Una i Tara. U uglu senka više nije bila samo senka, bila je jasna, a senka je bila Stitch, ali sa ljudskim očima. Vi sad kliknite ovdje, vidite šta se desilo kad sam poslao poruku Labubu Luci i ostavite like i subscribe.